Yes, nongeye kuguha ikaze umukunzi wa Furative, umukunzi w'ipari y'umunsi uwa gatandatu mwiza. Weekend nziza kuri mwese mukurikiye ipari y'umunsi. Wowe wakoze subscribe ndetse nawe utarakora subscribe, Imana iguhe umugisha cyane. Mwibutsa ibyiza nuko byakora byiza no kwa twiyungaho ukandikisha mu bandi kugira ngo tugishyiraho ipari y'umunsi zagiti kugeraho bazagiye bahita bayikugezaho 5 kuri 5 no gukora kukazogera kugira ngo uzahite tubana 5 kuri 5 kabisa. Ibintu ubiri ikreya nk'umunsi ni tariki 7 z'ukwezi kwa gatatu umwaka uracyari 2026 turagenda tugeza hagati kabisa. Hanyuma guys, iyi ni pari y'umunsi nk'ibisanzwe rero tugiye kugenda tuguha shwadi uraza kwifashisha ukora pari y'umunsi yawe muri weekend. Gusa mbere yuko dutangira ni pari y'umunsi nk'uko mubimenyereye, turabanza twereka abashyashya yuko tugira pari za VIP dutangira mu gikari zihariye kabisa. Ayo ugiye kugenda ubona na ama screenshot izo twagiye dutanga mu minsi yatambutse zagiye zibikora 5 kuri 5 kabisa. Izi rero ni pari dutangira ku rubuga rwa WhatsApp mu gikari. Izi screenshot turi kugenda ubona kuri screen yawe. Hanyuma rero guys, nawe uzikeneye ndagushyiriraho nimero ushobora kuba watwandikiraho ubundi nawe tukagufasha ibi byiza bikaba byakugeraho kabisa. Guys rero ngira ngo n'abakoresha izindi company za betting urabona ko nabo twabibutsa abakoresha za Winner, za Gorilla Games n'izindi byose turabafasha kabisa. Wowe icyo usabwa no kutwandikira kuri nimero ku rubuga rwa WhatsApp ubundi tukakubwira ibisabwa kugira ngo twiyungeho tugushyira muri group yacu yaba VIP. Fata agakayi kawe n'agakaramu dutangira na prediction kuri match ziri uyu munsi kabisa. Turahera muri FA Cup, ni Manchester City iraza kuba yakirwa n'ikipe ya Newcastle. Ndagoreza kugura ibitego bigera kuri 2 at least 2 goals over rimwe n'igice muri uyu mukino. Biraza kuba bigenda neza kabisa. Ni match mu by'ukuri igaragara ko iraza kuba ibonekamo ibitego. Hanyuma indi match yacikurikira ni Wrexham iraza kuba yakira ikipe ya The Blues Chelsea kabisa. Iraza kuba rero tuguhereza kugura win ya Chelsea kabisa, furumu koko gutsinda Wrexham yisanze iwayo kabisa. Hanyuma our third game kabisa cyangwa se game yacu ya gatatu ni mu Bufaransa muri Ligue 1, ni ikipe ya Toulouse iraza kuba yakira ikipe ya Marseille ya Aubameyang kabisa. Turaza kuba tuguhereza rero kugura double chance ya Marseille kuza kuzinda uyu mukino cyangwa se ikaza kuba iwunganya kabisa. Hanyuma indi game yacu ikurikira rero ni ikipe ya Mansfield Town iraza kuba yakira ikipe ya Arsenal the Gunners. Ni win ya Arsenal the Gunners, hano tuza kuba tuguhereza iri favore kabisa kuza kubitsinda kuko Arsenal kabisa imeze neza, irashaka kwitwara neza mu bikombe byose kirimo kabisa. Hanyuma dusubire gato mu Bufaransa muri Ligue 1, Auxerre ndetse n'ikipe ya Strasbourg ndaza kongoreza kugura at least over ya kimwe n'igice muri uyu mukino, naho biraza kuba igenda neza kabisa. Hanyuma ikipe ya Nantes iraza kuza kuba ikina n'ikipe ya Angels. Ndaza kuba nguhereza kugura at least under 3.5 goals muri uyu mukino ko nta bitego bigera kuri 4 biza kuba biboneka muri iyi game kabisa. Hanyuma indi match yacikurikira ni mu Butaliyane muri Serie A, ni ikipe ya Juventus de Turin iraza kwakira ikipe ya Pisa. Ndaza kwangoreza rero kugura win ya Juventus de Turin kabisa. Game yacu rero ikurikira ni Atalanta cyangwa se ite Alala ya Skamaka iraza kuba icakirana n'ikipe ya Udinese kabisa. Ndaza kwanguhereza kugura double chance ya Atalanta kuza kubimanaginga kubitsinda uyu mukino cyangwa se ikaza kuba ihakura draw mu rugo kabisa. Iracyari pari y'umunsi rero, niba utarakora subscribe nyaboneka twongeye twibutse ngo kandaho ndetse ukanda no kukazogera kugira ngo tukishyiraho video zagite ikugeraho 5 kuri 5. Ngewe rero ukomeje kugenda kugezaho ipari y'umunsi unyite Gladiator kabisa. Match ikurikira ni Cagliari ndetse na Como. Iyi match rero ushwadiro cyangwa se prediction tuguhereza no kugura ko iyi match nta bitego bigera kuri 4 bibonekamo, ni under 3.5 goals kabisa. Niyo shwadiro tuza kuba tuguhereza kuri iyi game kabisa. Hanyuma tukwibutsa ko izi shwadiro tuguhereza atari ngombwa ngo zose uzishyire ku ipari imwe, ushobora kugenda ucamo amapari agiye atandukanye mu buryo bwo kuminimiza risk kabisa. Hanyuma twerekeze muri Bundesliga gatoya kuri match nayo hari ni Cologne FC. Cologne naza kwakira ikipe ya Borussia Dortmund.
iyi match rero shwadiro nziza tuza kuba tugwa no kugura win ya Borussia Dortmund kabisa. Hanyuma indi match tuza kuba twerekezaho ni match ire muri Bundesliga nanone iraza kuba isaha 10:30 ni Wolfsburg iraza kuba yakira ikipe ya Hamburg. Iraza kuba ngwereza kugura both team to score. Yes, muri iyi game ikipe zose kuza kuba azinjizanya kabisa, niyo shwadiro nza kuba ngwereza kuri iyi match irahoza Wolfsburg ndetse na Hamburg kabisa. Ubundi tugahita twikomereza dukubita tubangura kabisa, twita twerekeza ku yindi match irahuza ikipe ya RB Leipzig kabisa aza kubicakirana na Augsburg kabisa. Iyi match nayo ndagwereza kugura both team to score. Yes, nkuko mubizi rero muri shampiyona y'Ubudage ni shampiyona ikunze kubonekamo ibitego, iyo tutabahayemo yes tubaherezamo ama over kabisa. Nibyo ni ibintu umuntu ufite IQ ya football akwiye kuba azi kabisa. Hanyuma indi match ni Mayence 05 iraza kubikina na Stuttgart kabisa. Iyi match nayo turagwereza ko haza kubonekamo at least ibitego bigera muri 3, ni over ya 2 n'igice cyangwa se over 2.5 goals kabisa. Niyo shwadiro nziza tuza kuba tugwereza kuri iyi match ya Mayence na Stuttgart. Hanyuma indi match ni Freiburg iraza kuba yakira ikipe ya Bayern Leverkusen. Turaza rero kuba tuguhereza kugura over ya 1 n'igice muri uyu mukino uhuza Freiburg ndetse n'ikipe ya Bayern Leverkusen kabisa. As I said, mu Budage ibitego bikunze kuhaboneka cyane, niyo mpamvu aba ari byo turi kwibandaho cyane kabisa. Hanyuma Heidenheim iraza kuba cakirana na Hoffenheim. Iyi game nayo uze kubuyigura ko habonekamo over ya 1 n'igice, biraza kuba bigenda neza cyane kabisa. Dukomeza ni pari umunsi tugenda dusatira n'umusozo twerekeza muri Espagne muri La Liga Santander. Ni ikipe ya Athletic Club iraza kuba yakira ikipe ya Barcelona kabisa. Barcelona nyuma kuva kunanirwa gukuramo ATM igiye kuba ijya kwa Athletic Club, rero isigaye kuri La Liga. Turiyo mpamvu turagwereza kugura win ya Barcelona kabisa, nyuma yo Korea ikomeje kugenda isitara. Barcelona nta kosa ifite kuza kuba yakora. Hanyuma twinjiye no ku yindi game irahuza ikipe ya Atletico Madrid ya Antoine Griezmann ndetse na Alvarez, iraza kubicakirana ya Sociedad. ATM mu rugo kabisa, ndaza kwangwereza kugura double chance yayo kuza kubimanaginga kubitsinda uyu mukino cyangwa se ikawubonamo draw kabisa. Guys, rero iracyari pari yo munsi kabisa. Levante iraza kuba ikina n'ikipe ya Girona kabisa. Ugiye kureba kuri current form ikipe zombi zenda kunganya, niyo mpamvu tuza kuba tugwereza ko nta bitego byinshi biboneka muri uyu mukino. Uze kubugura under 3.5 goals ko nta bitego bigera kuri 4 biza ko biboneka muri uyu mukino. Reka rero tugere kuri game idusoreza ipari yacu uyu munsi no Osasuna ndetse n'ikipe ya Mallorca. Ndagwereza kugura double chance ya Osasuna. Ngiyo nimero rero kubashaka ibindi ibisobanuro cyangwa se ipari ziyariye ziratwakoretsa ama correct score bizewe 100% shaka kwinjira muri 5% bakuri inyungu muri betting. Twandikire tugufashe. Pari y'umunsi nakagaruka, dusubire ku munsi w'ejo. Ngiye umvaga nk'ibisanzwe nyita Agradiatoro. Imana ikomeze barinde mu byo mukora byose. Ciao ciao.